Paletto. Paletto. Ciao. Qua.
oggi uno sguardo pio su chi ti invoca e t'ama e che ci salvi Dio, con te ci accolga in cielo. Madre Santa, Madre cara, vieni, vieni a noi che vedi in questa vita.
rok. Srdačan pozdrav Don Davidu, on je pomoćnik župni vikar u Umagu, možda ga već neki poznate. Evo, dobrodošao Don Davide. Pozdravljam se braću svećenike, znači, koji je Andrej Evaneze, koga sam upravo i kompleteri Don Davide, che si ispira questo tempo da Venezia, Dominicana, che conoscete già, Don Carlos, ecco, lui non può farlo qua presente dopo va in speranza e missione in Serbia. Ide Don Carlos još malo će biti tu, onda ide u misije u Srbiji. I u Niš, Beograd, Smederevo. Onda pozdravljam Don Josip, on je u Rijeci, župnik u Rijeci. I Don Rafael, iz Buja, on je, dakle, pomaže i okolici Buja. Onda sluto pozdravljam i gospodina načelnika, Neša Sinažića, vidim, ipak nije malen, pa ga vidim. Benvenuto, allora il nostro sindaco Nesh Sinažić, anche qui presidente della giunta comunale Željko Ružić, pozdravljam njega, pjevače Doriano Labinjan, evo sa pjevačima, coro di Latanello con Doriano, e tutti voi fratelli e sorelle presenti da altre parti, dalle altre parrocchie qui, San Lorenzo, Villanova, Buie, Mago, forse, ecco, anche da Trieste, d'Italia. Benvenuti tutti in questa Santa Messa del nostro comprotettore San Rocco, protettore centrale San Zenone, qui alla mia sinistra. Dakle, glavni zaštitnik ove župe je Sveti Zenon, ali zaštitnik je Sveti Rok. I danas ga slavimo. Evo, molimo za svih nas, za naše obitelji. Možemo nastaviti sa svetom misom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braći i sestre, zahvaljujem Bogu prije svega za ovu priliku da slavimo zajedno su zaštitnika Svetog Roka, zahvaljujem i župnika na pozivu. Pozdravljam vas, braću svećenicima, molimo zagovor Svetog Roka za sve nas, stavimo pred Bogom naše potrebe, intencije, naše obitelji. Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio per questa opportunità di celebrare questa Santa Messa in onore di San Rocco. Ringrazio il parroco per l'invito, saluto voi, i fratelli sacerdoti. Preghiamo l'intercessione di San Rocco per noi, per le nostre intenzioni, le nostre necessità e le nostre famiglie. Na početku svete mise priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveto tajstvo. Ispovijedam se Minova nam se svemogući Bog,
Bože, Ti si jedini sve, bez Tebe nitko nije dobar. Po zagovoru Svetoga Roka, daj nam tako živjeti da možemo Tvoju slavu. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Izvolite, sjeti čuti riječ Božju. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio.
Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svom nauku? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista Sin čovječi u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Riječ Gospodnja. Draga braći i sestre, slušajući ove riječi iz prvog čitanja iz Evanđelja, evo sigurno je velika radost ovaj današnji dan. Jučer smo slavili Veliku Gospu i danas slavimo Svetog Roka. I uvijek ova slavlja nam pomažu da možemo malo razmišljati o našoj vjeri, da možemo barem malo bolje ući odnos sa Gospodinom, da nam on daje milost i da živimo ove riječi koje slušamo. Prvo čitanje, Sveti Pavao kaže: braćo, razmatrajte vaš poziv. Evo, koji je naš poziv? Nije samo poziv da budemo svećenici, na primjer, i da ti imaš jednu obitelj, sigurno to je Božji poziv. Ali prije svega naš poziv, kaže Crkva u drugom Vatikanskom saboru, kaže da svi smo pozvani na svetost. Svi smo pozvani na svetost. Evo i možemo se pitati onda, braći i sestre, što je svetost? Koji je svetac? Koji je ovaj svetac koji danas slavimo? Zašto slavimo svece? Evo slavimo kako smo slušali u psalmu koji ste pjevali, ova divna djela, da Gospodin čudesan, da Gospodin čini divote u životu čovjeka i da tako kako je učinio sa ovim svecima može učiniti sa svakim od nas. Jer rekao sam, svi smo pozvani na svetost, bez obzira na koji, kako smo, što smo, bilo koji stalež koji imamo, Gospodin nas je pozvao na svetost. Evo što je svetost? Onda svetost ili sveci su oni koji su oblikovali svoj život po Evanđelju. Oni koji su živjeli po Božoj volji, a Božja volja nam je objavljena u Evanđelju. Isus Krist, evo nam je govorio što je to Božja volja, koja je Božja volja. Evo zato možemo to vidjeti savršeno u životu Svetoga Roka. Evo jedan čovjek koji je uistinu živio ovo Evanđelje, koji nije samo da je čitao, ne samo da je znao, nego i to živio. On je bio kao jedno hodajuće Evanđelje. Jer puno puta može nam se desiti da imamo napast da nekako smanjimo moć Evanđelja, da nekako razvodnimo Evanđelje, jer sviđa nam se sigurno kad čujemo da je Isus milosrdan, da je on ozdravio, da je učinio puno čudesa.
Ali kad govori ljubite svoje neprijatelje, to je već malo teže. Kad kaže molite za ove koji vas progone, evo možemo imati ovu napast da razvodnimo, da kažemo možda baš nije tako. Ali evo, ove sveci nam pokazuju da ovaj čovjek koji živi evanđelje, evo njegov život se promijeni. U njegovom životu događaju se neke nevjerojatne stvari. Sveti Roko koji je bio rođen u Montpellieru 1378. Kažu da je bio iz jedne bogate obitelji. Ugledna obitelj. I kad su umrli roditelji, evo, budući da on je slušao Božju riječ, slušao evanđelje, znao što mu je činiti. Evo i kaže povijest da je on prodao sve što je imao, jer slušao kako Krist govori bogatom mladiću. Hoćeš li biti savršen? Idi, prodaj sve što imaš, pa ćeš imati blago na nebu. I onda dođi slijedi. To je učinio on. Dao siromasima sve što je imao i krenuo na jedno hodočašće u Rimu. I u to vrijeme se pojavila ova epidemija tifusa, jedna jako teška bolest. Budući da je bilo toliko teška, je bilo teško da ljudi pomažu oni koji su bili bolesni. Tako da on sam se zauzeo za ove bolesnici. Počeo pomagati materijalno i duhovno. Materijalno ih je pomagao, liječio ih, hranio. A i duhovno također ih navijestio Božju ljubav. Da to nije Božja kazna, nego da imaju vjeru u Boga, da postoji nebo, da postoji život vječni, da ljubav je jača od smrti. Evo, jer teško je, braćo i sestre, vidjeti Krista u onome koji je najmanji, u onome koji je u potrebi. Puno je lakše vidjeti Krista u crkvi, u svetohraništu, možda i u svećenici, u biskupu. Ali za to treba vjeru. I još više vjera treba da vidimo Krista u oni koji su bolesni, oni koji su zadnji. Ali on, Sveti Roko, ima ove oči vjere i mogu vidjeti Krista i u njima. Sjećao sigurno ove riječi, ovaj koji je dao bilo što, čak i čašu vode, ove moje najmanje braće, evo neće ostati bez svoje plaće. Sve što su učinili ovi najmanjima, učinili ste i meni. Tako je i on živio, tako je se on i zarazio na kraju. Išao u jednu šumu, evo možemo reći, ma kako to? Toliko dobro učini ovaj čovjek i sad još i bolest ga uhvatio. Ali ni tada Bog ga ne napušta. Evo, on ima tolike vjere da Bog providi i u toj situaciji. Zato ga slikaju sa jednom psom tamo koji ga nosio hranu svaki dan. Evo i tako malo po malo i ozdravio, Boga nije ne pustio. Kaže, kad je ozdravio, vratio se u svoje mjesto, u svoj grad. I tada mu se desilo još jedna stvar. Evo, da su ga uhvatili, jer su mislili da je neki špion. Međutim, Božja riječ kaže da sve je na korist onoga koji ljubi Boga. Jer i tamo u zatvoru, opet sa ovim najmanjima, on je mogu činiti puno dobro. Tamo im pomagao, tamo im navijestio i tako je završio svoj život. Živeći u evanđelju, čuli smo evanđelje, Isus kaže, hoće li ko sa mnom, neka se odregne samoga sebe. Neka nosi svoj križ i neka ide za mnom. Jer ko hoće spasiti svoj život, će ga izgubiti. Ko izgubi svoj život, on će ga dobiti. To je ono što su učinili sveci. To je ono što učinio ovaj Sveti Rok. Da je dao svoj život za druge. Da njegov život je postao jedan dar. Postao i, kako sam rekao, evanđelje, jedna radosna vijest. To je ta radosna vijest da Bog te ljubi. Bez obzira. Da Bog te voli, da Bog želi učiniti i u tom životu nešto jako lijepo. To je, brati i sestro, da budeš svet. Da postane svet. Jučer smo slavili usnesenje Djevice Marije, ovaj svetkovina nade koji nam pokazuje da je nebo za nas,
da Bog je pripremio jedno mjesto za nas. Zato, braćo i sestre, molimo zagovor Svetog Roka da možemo i mi suobličiti na život u Evanđelju, da možemo živjeti malo po malo. Sigurno to nije magija, nije to automatski, nego ova nova nara dobivamo malo po malo na Svetoj misi, sa sakramentima, u molitvi. Evo, kako kaže ovaj psalam, kušajmo i vidimo kako je dobar Gospodin. Cari fratelli e sorelle, celebrando questa festa di San Rocco, abbiamo ascoltato questa prima lettura che ci dice: considerate la vostra chiamata. Questa chiamata la Chiesa ci dice che è una chiamata universale per la santità, che tutti noi siamo chiamati alla santità, tutti noi, nessuno è escluso. E che cos'è questa santità? È conformare la nostra vita al Vangelo, come ha fatto San Rocco, che era un uomo che ha vissuto questo Vangelo, non soltanto lo leggeva, non soltanto lo capiva, ma anche viveva questo Vangelo. Tutta la sua vita è diventato un Vangelo, una buona notizia per tutti, anche per noi che celebriamo oggi questa festa. Lui ha lasciato tutti bene, è andato a Roma, ha guarito questi malati di cui nessuno si faceva cura. E non aveva paura perché vedeva Cristo in loro, che è una cosa molto difficile, vedere Cristo nei poveri, vedere Cristo nei bisognosi. E così anche lui si è ammalato, anche lui è andato in un posto lontano, ma nemmeno lì Dio lo ha lasciato. Ha mandato un cane, per questo lo mettono sempre un cane alato al suo fianco. Questo cane che le portava il cibo, ecco Dio che provvedeva in questa situazione. Ecco perché questo amore è più forte della morte, questo amore l'ha fatto servire anche ai malati. Poi tornando al suo paese l'hanno messo in carcere e anche lì ha approfittato per fare il bene alle persone. Tutto è per il bene di coloro che amano Dio, dice la parola. Questo Vangelo anche ci dice che chi cerca la sua vita la perde, ma chi dona la sua vita la riceve per la vita eterna. Questo ha fatto San Rocco, dare la sua vita. Questo siamo chiamati anche tutti noi, fratelli e sorelle, a dare la nostra vita, che la nostra vita sia un dono per colui che è accanto a te. Perché anche noi possiamo vivere questa santità. Anche noi piano piano riceviamo questa nuova natura, questo uomo nuovo che è Cristo. Questa nuova natura che ci spinge a amare, a vedere l'altro attraverso i sacramenti e la preghiera. Che la intercessione di San Rocco ci conceda queste grazie e, come dice il Salmo, che possiamo provare e vedere quanto è buono il nostro Signore. Možete ustati, braći i sestre, svi zajedno ispovijedimo našu vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Otca
i figo budućega vijeka. Amen. Budimo nebeskom Otcu našeg. Za crkvu da preko Golgote i križa Isusova gleda uskrsnuće svih svojih članova koji su živjeli kršćanskim životom, molimo te. Gospodine, za svakog kršćanina pojedinačno, da uvijek ostane tebi vjeran u ljubavi, molimo te. Gospodine, Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo. Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio, preghiamo. Primi, Gospodine, sve naše molitve po zagovoru Svetog Roka, daj nama svetost. To te molimo u Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Molite, braći i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemu. Svemogući Bože, daj da ovaj naš skromni prinos prikazan na čast Tvojih svetaca bude Tebi ugodan, a nama očisti tijelo i dušu. O Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Ore srca.
Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas za i svake zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože, Ti po divnom svjedočanstvu svetih svoju crkvu daviješ uvijek novom snagu i pružaš joj jasne znakove svoje ljubavi. Njihov naš časnik ne potiče da težimo za spasenje. Njihov nas moćni zagovor kod Tebe preporučuje. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi Te, Gospodine, hvalimo i radosno Tebi kličemo. Isto tako, pošto večeraš muzika, ponovno ti zahvalim i dade učenicima svojim Bogoveći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je garantuje krvi novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na očišćenje. Ovo činite meni nastavno. Mistero della fede.
Amen.
Zahvaljujem ragazzi innanzitutto al Signore che ci ha concesso di celebrare questa bellissima Santa Eucaristia tutti insieme per la festa di San Giovanni per questa festa che fa noi tutti noi. Grazie anche a Davide che è disponibile di essere con noi per celebrare l'Eucaristia della Santa Messa oggi. Dakle, danas smo ima više nacija. Ja sam svećenikao, Italijano, iz Ekvadora, iz Kolumbije, Don Carlos, i španjolac, Don Fraga. Allora siamo tre selezioni di Spagna e quando grazie italiana. Grazie a coloro che doma i općini video susret nama treba grazie a Sindaco che è una collaborazione sono due volte dakle vi možete staviti da će to nas umora kreću potom bježiti grazie comune e siamo qui došli da nakon blagoslova će ono što nam malo kolača piće, pa će kako možete vi iznesite malo na stolu, da se početi svi. Dopo la Santa Messa, ecco, avete portato un po' dolci, bibite. Dove? Portate via dalle ufficiali parliale. Ok, grazie.
La messa è finita ad Averteneglio, ma andiamo in cantoria. Permesso, andiamo in cantoria. Eccoci qua. Vi faccio sto regalo. Perché mi fa piangere? Lui è troppo bello, troppo bravo. Grazie a voi. Adesso allora Jenny Bassanese vi saluta da Verteneglio, dalla chiesa più o meno del battesimo, dai. Grazie a tutti i cantorini, grazie al maestro. Maestro, scusa che Germanico che se muovi, complimenti, grazie a tutte. Una per una non c'è nome, ma c'è tutto un cuore. Brave. Ecco, adesso Eugenio Bassanese vi saluta da Verteneglio in Istria. Grazie. Un caro saluto e tutti su Mater Dei Friuli TV. In Google si trova Mater Dei Friuli TV e stasera è pubblicata. Grazie. Sì, Mater Dei Friuli TV. Oppure Verteneglio San Rocco di oggi.